izazov, da li smo sposobni to napraviti, da li u situacijama velikog stresa je ekipa sposobna da izdrži to i da pokaže svoje najveće kvalitete. U takvim situacijama se sazrijeva i kao kolektiv i kao individualac i svakako da je jedna iznimna situacija, lijepa situacija, u svakom slučaju privilegirana gdje ti sam još uvijek možeš odlučivati o svojoj sudbini i dok god smo u igri i matematički sigurno da ćemo dati sve od sebe u svakoj utakmici da idemo na pobjedu. U nogometu se nekad gubi, igra se nerešeno i pobjeđuje se, prema tome to je sastavni dio nogometa i ne treba raditi dramu ni od poraza ni sada biti euforični nakon pobjede. Jednostavno je naša zadaća i naša obaveza da damo sve od sebe u svakoj utakmici kao kolektiv, kao ekipa, jer ekipa je ta koja donosi bodove. Ne treba biti preveliki stručnjak da kažemo da je to dobra ekipa, da je to vrlo dobra ekipa koja ima odlične pojedince, ali istaknuo bih dva napadača, Glavinu i Merija, koji hoćete ne hoćete po 16 golova koji su zabili, to je vrhunska pretnja svakoj ekipi, tako i nama. U svakom slučaju moramo se pripremiti da ne samo onemogućimo njih dvojicu, nego cijeli kolektiv.